पुनःपु खुरुमजरी हौजिकान न्यूज अमदी सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म सिंगदा E20 फ्यूल की मतंगदा तोंगान पाव फई नत्रगना फते मसी बिगेस्ट स्कैम नि हैबन चिंगबा कया मगी मतंगदा तोंगान बा वीडियो कया थागना बा मयामना सुसोइदना थेंगनबिरम लगने न खंजै अदुना ngasi एपिसोड असिदा E20 की मतंगदा डिटेल्स ओइन कर खंगमिनसी रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ना लेबाक सिन मतुंगना E20 फ्यूल रोल आउट तोबा होक्रे हाइबा फ्यूल और थाव मखल असि 80% पेट्रोल ओइगने अदुगा 20% ना ethanol blend तौरगा मिक्स तौरी अदुबु लूरीबदी पामगेरा पामोइगेरा E20 compatible vehicle ओइगेरा ओइरोइगेरा हाइरिबा फ्यूल असि एकोइगी पेट्रोल गाड़ी सिंगदा हापतारी मरमदी अतै ऑप्शन अमता पीदबना अदुगा याम नंगकलिबदी मसिदा ख्वाइदगी कानाबा फंगलिबसिना गवर्नमेंट सेमदा यावरिबा अचौबा यूनियन मिनिस्टर अमगी मचानुपा अनिना ओइरे हाइरि मरमदी मकोइनसि लेबा असिदा ethanol ख्वाइदगी हेना पुथोकपा अमदी सप्लाई तौबा कंपनी अनिगी मपु ओइरि अदुगा मसिदा ख्वाइदगी हेना मांगजरिबसिना कॉमन पीपल एकोइ प्रजा मियामनि अदुनानि मसिबु मियामना सोशल मीडिया दा हौजिक अचौबा बिगेस्ट स्कैम ने हाइरिबसि ethanol मियाम थकनरिबा अल्कोहल यु असिबुनि मसिबु बायोफ्यूल अमा ओइना सिनबसु याय अल्कोहल सि तोंगान बा फूड आइटम सिंगदगी सुंगबा याय एनी फूड आइटम मदुदा स्टार्च और शुगर यावरगदी मदुदगी फर्मेंटेशन और पथालाब मतुंगदा अल्कोहल सुंगबा याय अदुबु बायोफ्यूल गी ओइनादि सुगर केन सु माइस सुजाक अमदी राइस चेंगना ख्वाइदगी हेना फै हाइरि मसिगी मनुंगदसु सुगर केन सु असिना ख्वाइदगी बेस्ट नि हाइरि मरमदी सुगर केन दा हाईएस्ट सुगर यील्ड पर एकर ओइबगी अइखोइना थकनरिबा अल्कोहल और यू असिना थाव ओइना सिजिनगदरिबा ethanol असिगा चप माना मरमना मसिबु थक्तनबगी और लाना सिनदनबा बायोफ्यूल गी ओइना अतोपा केमिकल खरा मिक्स तवी लाइक मिथानोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरा ethanol बु बायोफ्यूल की कॉन्टेक्स्ट ता मसी फजना मिक्स तौबा याय हैबसी साइंटिस्ट सिंगी रिसर्च तगी खंगमंगम के लोइना मसी ऑक्सीजनेट ओइना मथौ तौबा सुंगमी हाइरि अदुना पेट्रोलियम गसु फजना बर्न तौबा ngमलमी तोंगान बा रिसर्च एनालिसिस सिंगी मतुंगिना पेट्रोल गा कंपेयर तौ मतमदा ethanol सि मागी एयर पोल्यूशन सु हंथाली हाइरि नीति आयोग की एनालिसिस अमगी मतुंगिना शुगर केन दगी पुथोरकपा ethanol असि पेट्रोल गा कंपेयर तौबदा 65% ग्रीन हाउस इमिशन हंथाली सु हाइरि अदुगा मरमदा पेट्रोलियम क्रूड ऑयल दगी सुंगबा प्रोडक्ट नि अदुना मसिगी ममलसी स्टेबल ओइदे खंगवांग हे वांगबा अमुक हंताबा सि ततना दुम थोकले जियोपॉलिटिकल रीजन मरम ओरगा अदुना थाउथोकपा कंट्री सिंगदगी सेल बिलियन पीरगा क्रूड ऑयल असिबु इंपोर्ट तौनरिबनी अदुबु ethanol गी ओइनादी मसि मसागी लेबाकता लाइना पंगबा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सिंगदगी याम लाइना सुंगबा याय हाइरिबा मरोइबा मरम अनि असिनानि अचो लेबाक क्याना हौजिक पेट्रोल दा ethanol मिक्स तौदना सिनबगी मरमसि इंडिया गी ओइना लेबाक सिदा दरकार ओइबा क्रूड ऑयल गी मोर देन 85% दी अतोपा कंट्री दगी इंपोर्ट तौबा मरमना ethanol blended petroleum ओइरगदी मसि हंथांदुना कंट्रोल तौबा यानाबनि सिनि अदुना जनवरी 2003 दगी हौरगा ethanol blended petrol योनबा हौरखिबनि मतमदुदा मैक्सिमम 5% ethanol दमक यालंबनि हौरकपदादी प्रोग्रेस असि यामना तपना लाखि 2014 फावबदा एवरेज ethanol blended petrol asi 1.5% दमक ओइरमकी हाइरि 2014 दा बीजेपी गवर्नमेंट हेक लाखिबगा थामगी मतुंगदगी मसिगी परसेंट asi 5% दगी 10% दा हेंगलखि असुना 2018 दा गवर्नमेंट ना अनौबा टारगेट अमा मुक सेट तौकी 2030 फावबदा 20% ethanol blended तौगनी हाइना अदुबु तुंगदा मसिबु प्रीपोन तौदना हंदकी 2025 दा टारगेट तमकी लोइना मार्च 2025 दा गवर्नमेंट ना टारगेट अदु एक्सिप तौदना इंडिया पुंबदा E20 पेट्रोल रोल आउट तौबा हौरखि मसि ताबदा दियामना चावबा अचीवमेंट अमनी हैना मयामना उरुमबसु याय अदुबु E20 रोल आउट तौखिबगा इकुइकुइदना मियामगी कंप्लेंट लाकपा होनरखि मकोइगी गाड़ी हाना पिरंबा माइलेज तगी हंथारे हैना लोइना गाड़ी की पार्ट्सिंग बेरा गारे हाइबना चिंगबगी माइलेज हंदबगी प्रॉब्लम सिमदी मयामसु थेंगनाबिरंबा याय इसामक्तसु थेंगनारे अदुबु गवर्नमेंट गी मतुंगिना ethanol blended petrol लाकपदगी पेट्रोल गी ममलसु हंथारकनी हाइखिबनी अदुबु हौजिक पाबा हंथाबगी वादी लेते अदुना मियामदा गाड़ी सिनबगी एक्सपेंडिचर सु वांखलगलनी 2023
2023 gi matungda saba gari singi engine khaktani hojik E20 fuel hapa yaba compatible oiba gari singsi 2023 gi mamangda saba gari kudima E0 dagina E10 category gi gari singni haidi makoi E20 fuel asi compatible oide habani aduna E20 fuel asina koi gari da so lakadra so loidra habagi matangda government gi oinadi masina domgi gari da karigum kalamatagi mangjaba or so loi haidi adubu kumna study taro matungdadi masigi maruiba impact ani lei hari masina gari gi mileage 1 to 6% drop tonba hantanba yai hari maramdi E20 gi fuel asi magi combustion power si petrol ga compare to matamda 30% hantai hari aduna masigi direct impact asi ekhoi gari gi mileage ta pirak pe haibasni ani suba major impact na ekhoi gari gi engine dani maramdi ethanol blended petrol masibu handle to ngamdaba gari singda fuel asi toina sum hapchilakpa taragadi magi fuel system yaraktabagi chance wangalakani maramdi ethanol si water molecule absorb tawba or attract tawba mangonda chupsinba maramna fuel tank ta rust haidi cooling kasilakpa yabagi akiba lei hariba rust particles sing adu fuel line da laktna fuel line block torokpa yai masi toina thongna daba gari singdana hengani su hari ethanol ga pulaga lakpa sing aduna fuel system yawba rubber components pipe filter na chingbasu so lakpa yai sida sunatna rust particles sing adu engine da changkiduna engine da damage torokpa yabagi chance leiri haibasi E20 fuel compatible oidaba gari singi engine yoinani masi kyam yamna chumba natraga lanba haibadudi matamna soidana dum taklaklani government gi matungina Brazil ladi hojik 27% ethanol blended petrol E27 sinari makoi gedi complaint amata lakte haibagi example piri adubu makoi gi oinadi 1970 dagi hoduna ethanol blended ta thau paikhat pawrokibani loinana yam tapna hariba E27 asi yorokibani miyamda matam sangna piduna makoi gi gari singbu change tawnabagi makoi da chahi yankai changna torokiba change adu India da 5 years ta namdana tohonbagi mami tari namdana ahanba gari lehenbagi phibam haiba tare wall gi mafam amata da India gumna asukthuna E10 dagi E20 da transition tawba leibak amata leitri hojik phawbi goina tapna olakkiba ngaktani masi nataba issue amana social media da yam kanna ngangnaribasi insurance ki matangdani E20 fuel maram oiraga adomgi gari gi engine damage orakpa taragadi madu insurance claim tawbada su yaro haina insurance company singna haire habigi adubu amaromda mo Ministry of Petroleum and Natural Gas ki recent statement amagi matungina di social media ki wafam insurance company na E20 fuel hapadagi orakpa damage coverage tawre habasi baseless ni ranba pauni hairi adu masi insurance company singna haibadina tree aduna masigi surety pamlagadi adomgi insurance company dagi return mail gumba lobagi tangai fadaba legadori India government gi matungina E20 fuel purokpagi maram ahum hairi ahanbada ethanol eco friendly oil pollution hantalisini ani subada masina atoppa lebak singdagi crude oil import tawba hantalisini 2014 dagi hojik pawbada 193 lakh tons crude oil import tawba hantanba ngamle hairi masina around 1.36 lakh crore rupees save tawsu ngamle hairi ahum subada masina farmer singi income hengala le hairi maramdi ethanol sungbada company singna farmer singdagi chuna singba raw material sing leirabanina 2014 dagi hojik pawbada 1.18 lakh crore rupees spend tawkre hari farmer singda hariba raw material sing asibu leibada hariba advantage ahum asi achuma mangni tasengna kanaba revolution ni habtare adubu masigi kanabadi prajada phangbagi mamidi tadri E10 harokpa matamda 2018 da Union Transport Minister Nitin Gadkari na haiki ethanol mix taro matung petrol gi price asi 55 rupees ta hantangani haina adubu mamal hanthai natraga hanthade habdudi mayamna dum khangbiram lagani E20 promotion gi matang da su Nitin Gadkari da corruption gi maral kyam siragli maramdi masi marumda controversy kyam leiri Maharashtra da Gadkari gi family gi sugar plant kyam leiri madugi byproduct na ethanol sungba India da ethanol manufacturing plant hawdokkiba hanba company sing manungda Purti Power and Sugar Limited chomani masigi founder na Nitin Gadkari masamangni tasengbadi Gadkari minister oidingai mamangdagi ethanol da lobbying tawduna lakhi hari 2013 da sugar mill company singna sarkar da 10% ethanol blending tawnabagi demand torokyo matam adudasu madugi luchingba oikiba chief patron su Gadkari na oiki hari masigi matungda 2014 da center da BJP government lakhi loinana Gadkari na union minister hek oibaga tha amagi manungda ethanol blended 10% dagi 15% phawba hengatnabagi lobbying tawba hoki hari matamduda 2% blending phawba oiramde hari petrol da
ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯨꯏꯗꯅ ethanolꯒꯤ blending limit asi 10% ꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯈꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯨꯔꯇꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯈꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯄꯨꯔꯇꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯅꯤ ꯁꯦꯝꯈꯤ ꯃꯥꯅꯁ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯣ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ CIAN ꯑꯦꯒ꯭ꯔോ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯕꯨ ꯅꯤꯇꯤꯟ ꯒꯠꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯅꯤ ꯁꯥꯔꯪ ꯒꯠꯀꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯈꯤꯜ ꯒꯠꯀꯔꯤꯅ ꯆꯂꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ethanolꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯅꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯤꯁꯇꯦꯗ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 5 ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭री ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯇꯩ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯡꯒ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ 5 times ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯂꯥꯁ ꯌꯔꯗ CIAN ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯣꯒꯤ ꯁꯤꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯁꯤ 1000% ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯈꯤ ꯅꯤꯇꯤꯟ ꯒꯠꯀꯔꯤ ꯃꯁꯥꯗꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯤꯌꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ethanolꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯁꯟꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯗꯕꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯀꯥꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯑꯦꯗꯖꯁꯠ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯕ꯭ꯔꯥꯁꯨ ꯄꯤꯗ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕ꯭ꯔꯥꯁꯨ ꯍꯟꯊꯍꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕ꯭ꯔꯥꯁꯨ ꯄꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯤꯌꯔ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯥꯁꯤ ꯈꯪꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅ ꯄꯨꯠꯆꯔꯤ